Kumtlo inavi, ahunaki, Chibidi, Anivinitzalo, Kataniki no Mukubidi. Ayeghiqha Sutsa Kithe Akoto Kami Pisani. Ahunaki, Chirikini Agizanitzalo, NDTV, World News Sutsa Kithe no Pikino. Ahunaki, Chirisni, Takanitzalo, Mexico City Puge, Erina CDMX Ipikio Olo, Miss Universe Contest Kikishe, Shinisha Kilo, Central America Yeglo, Panama Gaku Jelano, Akikishe Tipola Ilonesha Kiu, Aji Italy Mora Ipikino. Azakumona Tukona, Hotel Lakilo, Lilojipuvu Room, Hujukiloma. Miss Universe 2024 Kikishe, Shinisha Kilo, Sakrim Yakona, Liji Katifai Ipi. Eno Liji Ye, Kisas Move Ipi. Lie Panama Gaku Model JKP Lucky Eno Katanikini Mukuktum Pelo Miss Panama Central 2023 Kikishelo Toklu Shivekemi Ipi Eno Lie Katanikini Mukubdimpe Miss Rivera del Canal 2024 Kikishelo Toklu Shiveki Lucky Ipi Lie Fitmuna Inchi Chirishani Ipi Unaki Chirikini Agizani Solo BBC News Sasaki Tino Pikino Ukraine Gaku President Volodymyr Zelensky no Pikino Russia Gaku Gushimi Timi Ketoni Hope Musono Ukraine Gaku Gushimi Russia Gaku Kars region Langwa Geko Sas Agushani Ipi Itari Ukraine Gaku President Zelensky no Pikino New Ukraine Gaku Gushimi Russia Gaku Kars region Lang Russia Gushimi Kosas Agusha Geko Vechono Russia Gushimi Kono Toslatoi New Ukraine Gaku Alo Bomtomo Vesuvetsum Lavai Ipi Itari France Gaku President Emmanuel Macron United Kingdom Gaku Prime Minister Keir Starmer no Kamsa Khatavik Yukilo Pamano Pikino Russia Gaku Ukraine Gaku no Agusha Kyo Hipolo Nimna Tamona Agushina Nula Ukraine Gaku Kupumasai Ipi Polski Radio Sasaki Tina Ahunaki Chirikini Agizani Salolono Pikino Poland Gaku no Panagaku Independence Day Sala Ahunaki Chirikaki Salolono Ikilukilo Ukraine Gaku President Volodymyr Zelensky no Independence Day Lokivi Petapes Poland Gakumi Kumzi Tsei Ipi Itari Polski Radio Sasaki Tino Pikino Poland Gaku no Alokutu Ukraine Gaku Sas Lakishana Aksapau Kivi Gaku Shicheki Wono Ukraine Gaku President Volodymyr Zelensky no Akishe Ena Ayeghiqha Poland Gaku Tsei Ipi Ena Alokutu Agaku Kumapela Aksau Kivi Shinki Wono Poland Gaku Kunjei Ipi Ahunaki, Chirikini, Agizani Solo, Agents Friends Presi Sasaki Tino Pikino, Ukraine Gaku President Volodymyr Zelensky no Agizani Solo, Ukraine Gaku Parliament la Putugono Pikino, Russia Gaku no New Ukraine Gaku Sas, Agusha Kyo Hipono, Agizani Solo, Asala Ketamila Kishivai Ipi, Eno Tina Agushi Hip. Eno Tina Agushi Hipola, Ukraine Gushimi Onoi, Ukraine Civilini Akhuk Havigeko Kumsei Ipi, Eno. Ukraine Gaku Galuno, Panung Hu, Zweki Wongno, Bono Panung Kumzi Agishu, Eno Agihu, Ipi. Itahi Ahunaki, Chirikaki, Asazani Salono, Army Recognition Society Tino Pikino, Russia Gakuno, Ukraine Gakuno, Agusha Hipola, Ukraine Gaku Galuno, United States Gakuno, Panagaku Ushinano, Igona Akumto Kami, 500 Patriot Ipikakongo. AMR AAM missile ipikeko irinki dolo Ukraine Gaku Tsupuveni Pi Khatavai Ipi Enotie Senior United States Administration Official Lakino Free Press Journal Sasaki Kino Aunaki Toku Salolono Akalo Havai Ipi United States Gaku Patriot Missile System Ipiki Hipakoye Ayeghiqha Air Defense System Gushinano Kumsudola Aloki Lakike Ipi Ena Agushinanu Hipakoye Agumi Ovu Ballistic Missile Kongo Aircraft Gushikyu Ena Drone Ayeghiqha Space Kumu Chekilono Akumtoshi Vekumbal Chekioki Ipi Ena United States Bo AMRAAM Advanced Medium Range Air-to-Air Missile Ipiki Gushinanu Hipakoge Russia Gaku Missile Jeliktomo Drone Ko Kumu Chekilono Akumtoshi Vekumban Kiwoma United States Gaku Ukraine Gaku Tsvekikoki Ipi Ena Norway Gaku na Panagaku NASAMS Norwegian Advanced Surface to Air Missile System Gushinanu Ukraine Gaku Tsekiu Kamigi Ukraine Gushimyakuna Agushi Hipola Akumtoshi Peitatuvai Ipi Ena Tipakogi United States Gaku na Panagaku Gushinanu Ukraine Gaku Tsnipi Khataveke Kotoi Akumtoshi Missile Kongo Agushikiu Ena Drone Ko Vekumbankila Akumtoshi Peitauchikoki Ipi Ahunaki, Chirikini, Agizani Salolo, Hindustan Times Sasaki Tino Pikino,
India ga kumi United States ga khulo United States ga kumi ko yoga ska chekyu yoga guru Sharat Joyce United States ga khu Virginia State University ki pikilo Contemplative Center ipikilo timi kami yoga ska nya no chekelo kileno zileno agus lucky ka vekyu gono pa khu ka Hawaii ipi Pona Virginia State Contemplative Science Center Tipolo timi kami yoga ska vekensa Texas State San Antonio Pugilogi timi kami yoga ska netpi ag puskimo kileno umlawai ipi ikimu paye ko gong pa khu ka havekelo mtsumshi pumlana pe ipi paye ampe lopmuk thushweno pa khu ka Hawaii ipi kami na kumsikino paye amlok su gong pa khu ka havekyo shaganani ipi plup save tipo ye pachepo Sharmila Maheshna kulhave kyu vechono timi tomo na ithikave ipi paye Hollywood actress JKP Madonna ngo Gwyneth Paltrow pamagi yoga ska che ipi pak hu ka have kyu ngo yoga ki meche kimi timi tomo iguna mri mevai ipi nakhi chukth ashigani chololo NDTV World News Society tino pikino ahunakhi Lucky Mucholani Saloluno, Ahunaki Toku, Tupulani Salokolo, South Africa Gaku capital, Kimberley Pugolo, Katanikinum Kubdimpe, Miss Teen Universe Kitishelo, India Gaku, Odisha State Me, Trishna Reno Toklu Shivai Ipi, and Lina Miss Teen Universe 2024 title Itulvai Ipi. Contestant Dola Timichirino, finalist Shaki Kodolo, Lina Panungsho Toklu Shivai Ipi. Contestant Kodola finalist Shilkyu Tipakoye, Kamina Peru Gakumi, Kamina South Africa Gakumi, Kamina Brazil Gakumi, Kenya Gakumi, Portugal Gakumi, Eno, Netherlands Gakumi, Ipi. Miss Teen Katanikinum Kubdis, contest Kikishe Hipolo, first runner up Shilkyuno, Peru Gakulimi, Ani Tosen Ipi. Eno, second runner up Shilkyuno, Namibia Gakulimi, Precious Andre Ipi. Kalinga TV Society Tino Pikyuno, Miss Teen Universe 2024 contest Kitishe Tipolo Toklu Shilkyu Trishna Reye India Gakumi Colonel Dilip Kumar Ren Nungaki Ipi Eno Liye KITT Kalinga Institute of Industrial Technology Kipikilo Fashion Technology Kani Ipi Liye Ampe Chirtuku Ipi Lina Miss Teen Universe 2024 Kitishe Tipolo Toklu Shilveki Wongno Akipiki Tipovu founder Shakyu Dr. Achuita Samantana Akishe Eno Ayeghiqha Litsi Ipi Ahunaki Chukth Ashigani Chololo in short Society Tino Pikino India Gaku Telangana State Hyderabad Pugalo Cosmetic Surgery Shichekyu Dr. Raja Sekhar Golu na Pikino Ayeghiqha Ajikipimi Akotono Actor Actress Koye Akhezala Sajel Hota Cheye Ninu Dr. Mikolono Cosmetic Surgery Shiven Panunju Alokiuno Nuna Mlakevechini Ipi Panuna Akotona Angimo Agi Eno Tsubike Koge Aiko Nina Kilivechini Ipi Eno Asa Kakimiri Nina Asam Lauchini Ipi Ahunaki Chukth Ashigani Chololo Tribal Media Society Tino Pikino Manipur States La Noni District No Jiribam La Kukizomi Kunachi Kekogano Yegiklo Tomo Achukuksho Eno Akoto Nemga Habuche Kekoye Manipur Nagami Rongmei Nagami Hona Akumtoshi La Kaveki Wongno Kukizomi Kamina Aveksa Sholvai Ipi Rongmei Nagami Hona Akoto Nemga Habuche Kyu Yegiklo Kumzo La Kaveki Tipoye Ahunaki Chukth Ashigani Chololo Rongmei Nagami Hogana Akoto Nemga Tomo Hapuchikyu Yegiklo Kini Amina Pitiveki Tipoye Kuki Galami Hokamla Ke Ipi Plupsa Vekulamo Rongmei Nagami Hono Noni District No Jiribam District La Kuki Zomi Kunachi Kogana Akoto Nemga Hapuchikyu Yegiklo Tomo Akumtoshi La Kavtuvai Ipi Etari Rongmei CSO Mkono Pikino Ishima Alauye Kuki Zo Noni District No Jiribam District La Kunachi Kogano Akoto Nemga Hapuchikyu Yegiklo Kumso Alhokutu La Kanya Ke Ipi Supervai Ipi